Whaftai fo ili tātou o unanga vava ma le NUS TV, Channel 8, le pulenga, ya mai lava le whaao le university, si o mai lava ya ila tau o lo o lima ina lea tau tua mātanga o fie mosi o tātou tiro o Samoa, whatalo whātu Asiata, e meise, ia o sia mātou wa se tolu le deivanga o le afiafi, ia o te fia whailo atu, wa atu o tino le watu sili, o le vēso lengkea, ia sa whanono lava e whaasisila anture le au wai mai o le afionga ia Aumua. Ia o le refiafi, ia ua pei o ni ufi e tutupu I tino. Ia ua vai atu foi ua sangi whaamanua o le fionga I le pristine o tamatuai o le Manu Samoa. Toleafoa amata mai, whatalo whantupu whawhela ia tu. Uwa koe aka o le ere ia matari tātou porkalami. Ia, malo Asiata, kalo Samoa kako porkalami foi o sportanoni aso, ia mi se foi ia. Amaro Samoa I tawa tai whenga luenga pia na whawhenga ia ili. Nason Lila, ia whakatene foi ua, tue tātou tue whelai foi, ia e saole lei, ia whiawa foi koe whakasi merkau, so ia Aumua. Ia, se whai sau, ia whawhelo ia turi lau whionga Aumua, ua misia o e kōkele. Ai misia ila tau e tere na mai whatu lunga o proklame. E tau le misia o e wa e tangatai a mai lima makua. Ahora au fai fatu. Ele makua e pi mai faku lunga lima makua. Ya, afio mai matoi welcome back. Fatu le. Ya, matalo fatu lo telanga Asiata ya musuko le fionga ya Toleafoa. Ya fa fo hota poi fo ya si tato tunu. Nei tuna fia fio tato po kala. Yo fia fo o to e vai tu fo yo. Ya te o so matua. Yo. Ya, o ka konga nga sa no misia o lo faku nga sa misia o lo aso nga. Ya faftai. E ka ko filo. E le me mali e Toleafoa. Pe po endi wa masa ni ele fa fonga le tunu. O vai er kakam. O kakam ba nga lu e uruli le lau. Ale o kero robo vai ko por me o le bright mai o moli po le ai pe wasina sina le lau wa o le so. Wai e ka kalongo me fe mai. Oh. Senga umiki nga o ngarangi. Pe folinga se me vapenga nge ka uso ngo nga el mero sulu ele malam lama. No koe o mai. Koe foi mai ai me ka nga ia. Ene kadia. E fiki mai fa fo koe ngai. Ka wa fa lenga alu lan koe foi mai. Nga ka o le mo ka ka le. Ene kadia. Ar kulanga le olo. E fa longa fisili la o. Kasi ale lu ole va kusao one way ticket la va kusao kwa wale lu ko malon me papa ko ku mai la lo Arubinga la jong no nga Toleafoa wa pa ia a ole angi o ia kusa o minga lenga o mi mai la no ko foi mai o ia la Faftai. Kausao. Nga oge make nga. Ele o se tau sao le maua. Muia foi lu so o ia. Menga le ngai mo fa kupu. Ngai sau fa make. O fa kupu. O ra. Nga make nga. Ia. O ila le mo ila kanga o fifi so touch by an angel. What? What touch by an angel kama. Ya, misia la mara o fionga o mua la ba ya. Vai meluso mo. Ia. Vai ko se misia mo. Fai ngar ka le o fo muy. E fio lolo ma ua. Ya wala ngale fa fo mai samo. E fio lolo ma. Le o vai la kamalo so. Ya, se le apa kakira gar ko inga nga o so. Le fa fo muy la ko. Ara fa fo ya. Ko kaila ko yo rasa. O fa pe ha we fai papa kiu ka kale o ko kai. Fa ku le ngo fa ku se fai mali u si kama. Fa fo nga mai ko kai. Ola ku ku afia la o ko le. So le se fai mali u liu. Fai mali u liu kama ri. Ol mea. Ama kwa sa mo ko ya tu mena ni ol mea o ya igual o ya. Ya fa kai. Ole ai mo malo si me. La ngai mana tu o to fa fo ilo ma fa nga ka musu mai ia tu me. Ana nga le recording ar camera. Man tu al temi le fa pe mai tu ala nga fa longo mai so yo karango le udi i wi pai lo i fa kamo. Le fa pe ai ero wi pai lo mo awar kele ala ka mi lo ia nga ia. O kongo le fio anga te vitua den ku por me. Ala le fa mai ia ko inga.
le wong ko mo nga fa le ala ma Aumua nga sa o kemi nga ko so ru pa lu ai kami ko ingai ko mo ko fra ki e fale o si asi finga pele nga long mafopa a me ro ka mo ka me fa penge maso ko me wa ile mala fa fo mala nga kami le ka me o ru po fe mala fa muy man to le ul pa lo ko ka ngo inga to so ngor ul pa lo man sa mo ya so ya fa mai lang o ila ng ulang ng sa ngwa mo ile no nga o roa e ko soar ko ul pa lo ai o sa va inga le la ulo kala pelo o sa va ile ka kala mo ai ko fa sauru por kala mo sa va e maka o ke vala o ka kolu mai e kali me ka mai e se le o la yo so mai ko fa le le e ki su mai ko ai na nga e fa kwa pola mar ko se fa maungi yo ni me misi kwa fale me pena ya wa mai ia o ya nga mo mi ele ul pa lo wa ul pa iro i kor kai o popo o po sa a talavatu fi lo to fi mai de fi nga Aumua center mo Tasi ale Manu Samoa ya ile de vanga fo o le fi ya mai ile ese vai sa ngwa ya mai le tu langa fo le na vai so wa ya le wa afar vai so wa so ru fo ya manu ya le vai so Asiata me se foi le so ya Toleafoa so longa le me uma yo na lo fa aya o lu ya o talonga la kapia super rugby maka foi ma ya ngai fi agole ai ma pa foi ngai kai mi ka mo foi de vao ma ya masa o le no fa per ka ma wa tele na umana ana fa msinonga suma ana sa ko si sila kuila ayo ko inga man ko e keleng sa morong fusi wa sa amel fa msinonga ma to e umana va ko fa masingo ngai ngai ko roka ngai era ka poco kile apa orisi kemi yo vai tu sa moni le ya ya orisi kemi ava bona ye va ye ku ye ale o se flainga o se da ko ki ki ngo so mi fa fulsela sa mo ka Garcia ka ngo ngai ka yo aranga o se si yo se si vai pa ngo so mo ye yo se sia ku ya o yo le ai tatou tele itara me fa solo ma tatou atu fo malolonga ya ua ma wo fo itara fa vau fa ngol lava yaso ya ai na fa tadi asi fa tatou proclaim sports Talanoa le tua yo le malo le tasi fo yo tamali fa amatua i tumu i le tūlanga o whalanga maia po ta alonga o le si o me mafa he's a godfather o le tūlanga i si nga o me mafarsunga ile se yule ia la falafa tuna o le alo le mali toa Paul Woodward tu lo fo yo na tuti tele ia wa a mi elo na mtai ia o fa pela va na tutua so o nga lo nga tu sai tu ino la tu wa aba tamai so fina ngalo ia tatu wile malolonga Toleafoa ia sa le Asiata Pio foi Aumua ia ngona foi ia fa no la wole tu foi ina te mari ia ma sirofia ia o le fiong foi a se uli wa malawi lo la langi ia me se foi Pacificezy ma Samoa ari ila nga tautua ila nga tele weightlifting ia me se foi la kapi wai tele foi ka ki anga fai la fiong ia se uli o ia le nga foa mai la unga le ave se sitin la kapi ia nga fo mai ko kele foi alum fa na ngo o ai lunga ka alo man Samoa o mga ki a ka ngi se uli o ia le nga mai ia le mele o le si i kong la ka vai lai kingo me na nga makamai lo nga o ki fiki makonga ya ka ko ia as part of training o ko le nga a le te mari ia fa mai se le to la ngari for to fo ia sua chuli male fa malo fa tai o la tato kwikili la vai le malolonga va ver tato malolonga foi mai fa wa ma to wa ta pase fina ngalo le fionga ya Aumua tu sai foi ia o fai va le foi tamari i wa mielo na tai Talofa lava, Tasi Market is here at the Vaega Town Centre, the heart of
Aumua ke spawase. Sao foi marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Anggo. Soli. Ora me ke manga o rugi ki amakat pro kala meri e ko viri mai. Pole si koma. Si mas no cha fa le si cha pa. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top up por pau. Ala no ke wa umar nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia pole. Fa o mi sina me si fa ka sina me ya pole manga. E fa ro le mai o se o kali. Elingi me fa o va por me ro lo ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va be ro fai. Le la ko pe ko munguli am kat po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mara ko maka mai. Fa ngai la unga ngale al Pacificezy. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okay. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Iya, fa la ya la ngale la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u do. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacificezy mal la ku ka fa va. Six. Tai lo. Ah, Le Pacificezy iso se tafa o Samoa. O fa faingo fia nei nisi o nanga e pe o fa taunga. Pili o ka nga luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo fa nga inai le Talanoa voucher. o le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mo mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalesa ma whale titele i si o tātou aturu i Samoa e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te maua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o lima i wawha. Pe se atu ila na tutua tusi o le faso mo le fitu Rainy Drive e mangele. Pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. E fia le Pacificezy e whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whaamara tuino le e seta o le nei tausanga. E whase fulu whailonga tupe ta i lua se lau ta la o sau nia moa na paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand. E se ina whailonga se fulu i aso to na i o vai aso te tasi. E afua mai le aso na i le aso iwa o mati. Na o le lima ta la tongi pe awha ngā le Pacificezy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewe ai. Au fwoi ngalo le tātou direct transfer. Wasi lia mo le fitu se fulu a tātou na la o fa sopori New Zealand pe asia si mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o walu se lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha Pacificezy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. Toi va vere atu te liu mo i o le tātou sports Talanoa i manolonga masano le fia whaafteite le tātou company lau ranga sua, sponsors, Pacificezy Money Transfer, Tasi Market. Ia, mo le tautua ina fo i o le tātou proklame le vanga le fiafi. Ta paso fina ngalo, ia, e tūlanga fo i lea o le soifua tautua o le fo i tamali. E le ngata sa avea ma ulua o ngā i le kolisi ma walunga o avele i tausanga watua le iatu. Pe ona sau no tole forsa ia o mai tu langa o le si i to tonu o ta longa mata pena ngola ka pi matu langa fa pena le ngate lo le tu le so si le fiel toina ele filingia le sau nei foi tamali o le tunu o Asiata Pio na e fa filingia a me se foi fa fon ta pai foi Samoa tele sau nei tama e po nei foi tamali i tonu Samoa ele ngata amata mai o pule au ia sa o mo tu fo o ina amata mai no si o le 15 a veli in taimi o le to ina nei o se yuli e o ina sa fo mai to tele o tamata alo ele ngata fo ila o tonu avel ia ai o fo ia la kapia Samoa tele fo ni si fo kala pusa manuia fo i le faya onga fo nei tama pe o au nei le avai io sa malo si mai taimi na ia avai io no le o ne fo ia la fionga le se yuli o le vai taimi na
e polo fesa uma le whainga o mea la onga ne avele. Mai ko le ninga, yo o le whainga o mea ai. Yo i fa mo ia le whafonga whaitu, o i fa ka mua o ka ai se polisi. Polisi ma le susu o le povi felesi mai o. E makua whaile le ko inga nge mea ai e whakongkongo leile. Ia taimina noftu mau e yefo ia ia nai tina ma o lo wa ia le mkuka. Ia o ngā sese mai ia tau maftanga le. First 15, o aua feleki, e o whalau sa mo, sful lima, kai ko fiku sa camp for you tai avele. E tau sila vato ina nei, i tūlanga nei, o le kaua ngai le breakfast, o le lunch, e o fo i mal ai le po. Whaatoa li tau mawhare. O kele i o ngai le tapena ina mai le toina nei o mātou foi, le foi mo le mau i Toleafoa, to tele o mātou nei sa tapena ina mai toina nei i tūlanga le. Tau tālonga. Ele ngata le tālo. Ia le tāpena ino le tino ma le mawhau. Ia le fwoi mo le mauto le fwo. Ia o aso lai e pise uma kofi kai kofi. E mau ke kolengi la le apia pa. Mau ke whakarikari. O le kakaro. Karo si au nge saur kawan. Ioi. Ai mau ke vai o klo saur kawan. O ia o whai ngā sisi. Uma sisi. Koe kuri kamisanga le. Ne mo le mau ko le fwoi le. O le malai so whanua fwoi le apia pa ka. E rei whaingo fie. Ia, nā vai tau. E rei ngata e rei whaingo fie mo e whaingo tau. Ai na mato winu ai fo ile tele o leo. Tele whamonianga fo inisi o mato ile sao nei to ina ile. Tau tapu ino au ta alo samo. E se le, o to ino fo i tau tal sao lafa. Ioi. O resi fo i pine whamau. E to ino fo i sa tena mai ia au nei avele first 15 nei e tua i nei New Zealand. E kele ranga pingi avele kia top first 15 nei. Pe o ranga ia lea ai kia fo le. O le au mai o avele nei. Ngā kula ele o. Ia whaise si swinga fo la ka pio Samoa. Sa iei lan le. The first 5 le sa ka olo mo le mau i Toleafoa. Tama le o taifong. Sa anu atu la tama le o. Pe fo le kingola kiki fo ai le o amanga ia ngisi o kalapu. Ai na ue wa ai la to ina le woi. Alanga na sila fia to se yuli. O le first 5 le ina inga loko inga nyu sila la. O ngale a kiausta. Po e vai lo to ina le se yuli tamana. Ia pei o tau fusi le si tangata. E se lava la ta fui mal to ina tau fusi salesa vaengi le suafa le mayama. O ia le sa telefo ina tele le lata i le maftanga ma le to ina nei. O se... Malo vautai. Vautai a Aumua mana ia lau mori mau tu so le soifua ngā tautua o le sunga e le seiuli. E asiata foi ia. I tu o le mātou foi le itua se o mātou fioanga. Ia i le tautua le foi tamari i le tau ave foi sionalo le fionga tō pepe. Asiata Polwood. O le sina vaenga i o to'otonga o tau mawhainga foi ma matati a le toi ina sa ausia le sunga le seiuli. Fitu tasi na mawaila na pine aulo le Colbert Pacific Games. Tu sanga le fitu tasi. Tasi iwa fitu fa mawaile siliva le Commonwealth Games. Ia na taimi a sili. Maua se pinge le Commonwealth. Ia, ua matua a o le tau sanga le fitu fa le na. Ia, o le siva enga fo i le tasi iwa valu fitu sa Filifili ai o ia e aveo se sui o komiti o le Olimpika. International Olympic Committee. Tūlanga tausisi ngā o mea mafa. Ia, ana kata fo i lea o le tasiva i fitu sa Filifili ai avea ma prestene o tālonga sisi o mea mafa le Pasifika. Ma le anoa i lava, e le mawhaitaulia o matatia ma laasanga maualunga sa ausia fo i lea tamali i o lea tulu. Tūlanga lava. O le tālonga sisi o mea mafa. E maliu nei le sungai seiuli Polwood. Ua valusu maluon tu sang. Tasi va fa luanga i le luafe luas furma fa. Valusu malua tu sang o le whamonianga le tua. Nei fo i tamali misia Samoa. Sia ila na tautua malo, mana na tautua futoto. Ea o le tautua matavela au wā le si inga o le ingo Samoa. E lunga o le whawhanua o le lalulang. O le si vaenga tāua Aumua ma Toleafoa o le te vai atu. E ile teimi na nau mai ai ia au se talia ai ono se isi tu o le. O pito le toi ina.
iai lona ia e te tau ona taaloai ma avele fuʻa Ausitalia. Ia, e te tau ai ngā ofa mai ai se avanoa pe o le tausaga e te fitulua. E alua atu e tauvā ai le Summer Olympics. Aenga makua mangu ar ka vaʻaioga fulu. Usu ka māloa e lualuagia lona tulaga o ia o le tagata Samoa moni. Ave lana faamuamua e tautua mo le atunuu o Samoa. Makaukia ia mea. Makaukia, aua mo silfia foi Samoa le fianga seuli o le foi ngā soifua i kongo o skali. Ia le foi mo le mau ele ngaka i la kapi mai so se kalonga e o le fusu. Le foi mo le mau inga foi le toa faleata. Afkasi foi ke mingoa ko le fusu ele ingi ni mem ngongo foi me va pena alo i se yuli e skali ave se yuli longa mau ka fa no foi la fusu. O wingo tanga te se le lofa. Ia sa le ia ke le foi mo le mau ia wa se yuli ia e fea isa fea president va i principal. Ia ke pela mo le mau manga o skali ia le represent skali e samole kwa ke enga kwa manga o la vai sau o ia o Samoa. O i ka mai ai mai fea la kala kasi lea tamari na momoli a kua ia pe la kongi nga fafonga vakua ia ko mai le fafo vaku kongo Samoa e fau wai ka longa mala vai Samoa le fusu a fele ki la kapi si me mafa me o tamari volngi o ia la vale ko kasi nga vakua ka longa ni si me mafa Samoa e o mal ke mi le fa wow e so nga lo ia tu au pepe ta ue e sauno ia Toleafoa tulanga. O te mai tau Toleafoa le taimine sa i Toleafoa le Manu Samoa le taftolu foi le au fiti tonga Samoa. O lato foi le leng sampini taimina o whaiaunga se yuli. Le valta si valua e whasa mai Toleafoa. O le taimina na a whaka alo le ua kako hea mai a fiti motonga. Unga lele. Uno le swinga fotoina. O le situlanga sa o le kaimomofo whakawhai le champagne o Phase 15 fo ia onga. Sa o ia Phase 15 a vele i Taiwan. Champagne mai fo la langi le i Talanoa Phase 15. Lalo te tainga toina mo se yuta. O le telefoina i makaki a fo toina la kapi. Pe o tulanga lana fona le mwhai ona whaangaloinga. Telefoina to o tama e whaitaulia fo i to telo i la to sai a vele. Ia pe ona ia le patimalingi, lomitusi sasi, o lomitusi fsuiai, ia eo fo i kini, o nisi fo i o toa telo i la to sa formal to ina nei tono la ula sa lolangi koko. Lolangi koko, yes. O le futu baba ia tuvantu e sau noa. O le fo ina ia ile au a mata o le sunga ze yuli, ile atina ino le liki. Ia. Moni le. I te tono o Samoa. E vai ne foi foto a maka fo liki senga kuli fa kamina o ko ingo ke sau ke kalo liki o lo musula le o foi fo ya kai kangi kano ko so e ku o le ala wo ko lin ile nga ka liki ale pi inga wrestler fo pi o to ina fo ina mai senga fai makolinga i pe senga le hola la nga pe e kuli fo ka ika ma toma na tamane o pati o pati molingi filtonga lomitusi le whainga ko ingi o nei tūlanga o so si tālo. E sa oala le upuna te whai atua i o le whaatamā o tālonga. Mana ia le taito le nā e aveli to ina walanga i le ngantau le sisi o memba. La kapi o le liki. Mahava noa o nisi o tālonga. A wā asi te sila nei la ai tau tele i o tule mālolonga. Ua ofi umā le sisi i o memba. I ko kongu o ko le nginga a so o si tālonga la. Penga o ka alonga a yo vai vantu fa fonga le tunu o soka. Wa ia le taimi fa ia ngi nga yau sisi o me mafa matula nga uma. Asiata Aumua. O se yulifo. Ele mfenga nga kafia i ska kafia la kalngo ai. O ai ya kama kenge kama kua ka kaleki. E wa spend time mo kanga kale mo kamekiki. Ese le yo longa. La walanga ke ngaki so ka ai e mo moli me ka kongo foi lo ko ke le mamalu mo pa yo sa mo la langi a ko o tatso ngi kamali i ala ko langona ma se wa nga foi ngi nga fo kwanga wo o mal ke ngi wo mangi ai
Ia, tau tira tira malolonga, wha wor pokalame. Ave foi le dei lau e mole le whaafitai le tātou pokalame o le sports Talanoa ma le Blue TV. Mole le whaafitai tele e tau ala atu le whaafonga mai le fionga le whaletua. Ia, e mai se foi la, ia, o halo e whaasino le songa. E le seiuli le fionga le Attorney General. Ia, le songa sua, Helen Paul Warwick. Ia, e ngata foi la ilea, o le ta fionga ia tō pepe, le tamasa tuala, po le tō wha le vai malai asiata. Warwick ya le fa fonga mai ma le totelo le no foalo ma le io ainga me se foi o Samoa fa me se atu le nganga le tua fa te tele lo tau tua Laftai. o le a fai ma o penga o pili e tau tau e fa ngota Mali. e wia wo fa e le tua lo fai va lo sunga le tau tai ma te pala ai o le a fa ngota pea o onga ma me sa e totoina ya ta tu pu tono le tu ia e ti waita ma fana le o Talanoa ma moli ma wina inisio o toa o le atunu o ela i ta longa la kapi ma o lato moli ma wina ia au ngā ruenga sa fai ia fa mesere nga ngole tua moli toi lungo le proclam ta tu maro longa fa o sports Talanoa. O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whare sā ma whare titele i si o tātou aturu i Samoa e tau lantu le lantu la lai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te maua o malawa i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o lima i wawha. Pe te asesi atu ila la tutua tusi o le faso mre fitu Rainy Drive e mangele. Pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. Uma que as fosse. Salve, Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo. Ango. Soli. Ora me ke manga o ruku ki amakat pro kala meri e ko viri mai. Pole se koma. Se mas no ta fa chama se ta pa. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top a por pau. Ala no ke o umar nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia mole. Fa o mi sina me se fa ka sina me ya mole manga. E fa ro le mai o se o kali. E ringi me wha o whāpauru me o la ko o vai o ngu. Ioi, a le la tau papa kua laki ro whai mai o me whai online e vawe a ronga whainga. Le la ko pēa ko mungu le e makar po kalame. Ma alo e ka u mai ka ko next toa nga u wha pawa uma kua mara ko ui makamaka mai e. Wha o ngaila u nganga le al Pacificezy. Ma le talo wha vauta. Wai loa. Ia wale. Okay. Ia, le nga. Wai wharongo mai. Ia, whala ia langa le la whai kuriso. Makamaka mai show le whai la la kua le wha lau loa. Ia ma wha lau ke le whainga le o nganga le Pacificezy ma la kukara wha vauta. Six. Tairo. Le Pacific 40 i so se tafa o Samoa o whaafaingofia i nei nisi o onanga e pei o whaataunga, pili o ka o ngā luenga ma nisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa i le lato website mo whaonga ina ai le Tahalofa voucher. Talanoa lover, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart
E fia le Pacificezy e whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati, ai maise le whaamara tuino le seta o le neitau sanga. E whase fulu whailonga tupe ta i lua se lau ta la o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand ein. E se ina whailonga se fulu i aso to na i o vai aso te tasi, e afua mai le aso na i le aso iwa o mati. Na o le lima ta la atu tongi pe awha ngā le Pacificezy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewe ai, au fwai ni ngalo le tātou direct transfer. Wasi lia mo le fitu se fulu a tātou na la o wha sopori e New Zealand pe asesi mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valu se lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha Pacificezy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. Ia, le utoi tari umai fo ia tātou porokalame mai malo loka basari o le fia fia le sports Talanoa i lunga o le alanta le BluwaveTV mai se fo le unanga va lua bale NUS television o po le TV Channel 8. I le reivanga o le fia whataro whatio tātou o tiru o Samoa e waile ngata o loo alu tu sa o le tātou porokalame le nei le lalolangi tau ala atu lunga o le tātou YouTube channel ma le tātou Facebook live le BluwaveTV. A o loo mawhai fo i ona mai mo aisi o tātou o tiru o lava. I le fia fia nei. Ia, i mota malawa foi, mo ila tau ele se internet ala ola lava TV. Fatalo fatulu matou va se toru ya te tau ni manga fiafi. Toi foi mai le tatou porkalame. Ola tatou wa fei ungo talonga sa yai supalapi ya se foi o le NRL lo fata fanga solo le dei foi ya taimi. Ia, pay all around 4 ele walu le taimi le dei o le tatou supalakapi. Ia, amatula aile ambeso lo fira ngalo ile ungo talonga fo ile le tasi na ma performances a ole yunga lau tele le sata auto ba yai fa ungo le na weekend na tuanga yatu ta alonga ile va ole Crusaders male Hurricanes wa ola wale sa tala malai mele sforili ya manu malo le Hurricanes fasi fa le Hurricanes ile lo le la to malai Iyo, ole mema kaukia le ngā mo le lua sira fia, misa le whafonga le tu. Ole akua le Hurricanes, pingi whasao ai lumai o le lako malai. Kile asesiko. Ia, ole mea, ale malo. Le winga la tala ye wai o rua ka maka alo pe malo, le kasi pe, ole malo. Tatu whasoro pe. Talonga lo na lua las fraile, ole vale, ole Reds, ma le Ripples. Which is so ole Reds. Kua makaukia le sao le Reds, le wai. Lima se furu ma le toru, ile lua se furu ma le ono le au ma le Ripples. Ole le aso na itala malai mai ile tātou moana Pacifica ma le Force mais ka ko Malo moana. Ola yoe. Lori. Malo le moana lua se fulu ma le lua ile se fulu ma le fasier moana o la ko malai. Io so ma le fa maru ro toi nei Australia Samoa ye mafuta mai. Ya yoe ua malo le moana. Vao le Brumbies ma le Highlanders tasi lea ta'alonga mata ina fo ile aso ia lua sumar fitu pano malo ile Brumbies ile lua sumar tasi a le Highlanders ta'alonga mata ina fo ile vao le sifi ia po le matai ia ma le au malosi le drua tato uso mai fiti ugo le ta'alonga manu malo le matai po le sifi fa sumar ono ile lua sefulu ma le iva ia tauolunga ile aso na ia ta'alonga i le va o moana i tonua. Lano moana. Waratahs ma le Blues. Unga o le ta'alonga laki ai le Blues. Toi ti lava. Ioi. Ia i le ta'alonga sumare lua i le sefulu. Now, ka kuaku si ka kukarkarango inga ngai nisi o ka'alonga. Au o le Crusaders. Tatia ia le fact o le nga mako mangma o inga mangma o i wirinkongi. Patu waso so le fa. It's just a usual thing. O lua lava ua lua masani le ta alo ma le lua matau fo i tūlanga le Crusaders ma la tūtapinanga. Tato awa ta mai au bua so vinanga. O lo o te le la vasi temi o le kamisanga. Ele o le i afa le kamisanga. Ia ta tonu e whaale me fuanga le koe e ke le ale vungo e koe fo i mai le Crusaders pia o la o tele fo i la tōro la vea. Ele va pera se Talanoa le fai nei pe o ele ma alfa ai tatonu o tele nisi o fa manu o dia o key players la vai ale ya tu lo fina ngalo wa tatu fa so is this a usual thing ale Crusaders la vai ale o tau foi nei tau sanga sa o foi Crusaders tulanga na salo pe na fitu so o lava pe ia fai inga termina ai ko foi mai Crusaders
toi manu malo. Le ala ia lo fa mo ngai Crusaders. Ya, o tulanga na pe toi ofi mai la to tama yo lo la ve. Malo fa te. Ia, o malo, ka kong foi wa. Mai ele maka kalonga ale Hurricanes, o te se for le Hurricanes la ko malo kulanga mem. O lo le al forward sale, le Crusaders, ia pa wal me ko la ko backline. Ia ke ia pe early days foi ia le fa maka round 4. Ai o ke kal konga ia il culture kongo le franchise le al Crusaders le ke le molding of players eu vi falanga fou ia ka maki ko backline ma me school akal konga ko mo wala vango ko me kong ia o le Hurricanes rim au uma ka wala malo ko kalonga gi wa ko fol au ia mala ko ta ke fo le pia la ia la ko la le winga lo fasikala le ko la fofa mai e ta o le malo ko kalonga e ka ulo anga e o wa le ka o le Hurricanes e ka ka la o lo winga le tau fa ia joy lo sunga ni la ka pila wilo o tūlanga ia tau whapopole le mātau atu ia le Crusaders. Wai sao le sau longa le sau noi le culture. A o tūlanga iu te vai atuai. E unga whainga kā ia le culture o na whaafoefoi, o le fesi. Te lea le misi o le Crusaders ina wale ai tamba le o moonga. Richie moonga. Mana tua tisa key players. Tua tu fo ila le swinga mai o le Hurricanes le ia. Ele o ta alo le mātou numero fitu por captain sa o le au. Ai a fua tu unga o talonga o lo ta oto mai. O lo le lei lava ia le tūlanga o le handling, o tūlanga fo i le whaongai, o le polo, ma territories, ma tūlanga. Ke sao le, lua ke pe fo i ke minga ngalwe se ia tian kara, ai la kuia maunga. Ngā maka mosi whape, ngā kile e whape, so kile le misio. Ia ngā pia mai a vea lava mana bawa. Ke lo fo i se mea ngai o, ia ka ko maka i kuinga pe. Ma whamanatu ia Asiata, o le sa o tūlanga le lei o le sauna sau le Hurricanes, Asiona lave pe se wha ma i fo le, a o tulola taimi fo o i sua ngā champin. Ele mawhaila o na wha umba fo le. So se wha ma ia, e uma. E fo la au. So se wha ma ia e uma. E fiu e ingu fo la au. E fiu e kui. Tato wōra a kako wōra po le ale rua fefefe wa ua isi nga makua fefefe. O le maske foi ia, pero le maske na mia. O le maske na mia. Na matua uma. O le winga la tara. O le fuata malona lou. Sao ele ia fo se ku fa maunga. Ia ele ku mamainga vo le Hurricanes. Tato tabia ia. Mari, le meu ia. Fa ia inga so. Ia, fa ko le Ai o le kala. luma o sale vala. Le makanga a lona tau. O le luma pito sidia. Ia. O le le wa so ko sanga lua. So ko sanga. O fa le ko mai le true. Ia. Ai, o e fa fonga mai. E se le makanga. Tato tu talo. Tau lunga. Tato tu talo. Ma ia tau fa ngala re tile wa ia. Maka ukia. Wa kasila le au fa bo mo ai le. Mandai ai o le tūlanga wai e whase fulu ma le ono o tūlanga le rich. Wata tō nei stats o le tālonga ma tūlanga. Tasi le vaega na hurt te le ele Crusaders e la tālonga ma tele la tō miss tackles. Ma tūlanga whapena. Ia tōnu talo si ai ele tō e tōmu whai mai le si. Ai mana ia le sau le au le a Queensland. Mana ia le la tū sau le amata ape foi amata. Ia uio e uia le tūlanga foi le leo le i taitai wai pe o le mea le fall back ai o ko uia pe awhai inga ko o mai ele kai kai. E le i taitai. Ia. Ai awane i ngalo a o ngā mamau mengi o ku ngā whaukasi. Mamau ke le foi le vā. Ia o fiwa koe apaka. O whai nka. Tato me mai au kilani. Oi, tato rasi mo na Pacificezy ka ko me au kilani. Wala so roa matau le arua au kilani. Peye just barely. Peye foi le survive mai ai i la umale. O lua matau se consistence foi le o tau mo fai ngā le blues e me se foi o le leitau sanga le amatanga i ape foi wha amata. E au kilani o ke kango whawhia ngai mal Crusaders, i cultures, ese o cultures o. No, o kilani on papers o le au mkua mangai o kome ki ma le awa. Ai aka alo mai pe le ele kiliki foi le polare o kupua. Le polare. O le fasa o ngolo so no ngai le sa no ia Aumua. Sa o le aku mai le siru. Ko ki kia o pele kuma. Fatoi o tama ma fa uma.
O le backline a koa o le pereki le foi. Ai sa o le lei a o na whaatau no uma whaatino foi. Se a foi me ka ke. Ora ali se. Le tim salo o fa ya on phone le le whakakula in mai le plus. Le fa ya on le wini. Tim salo ho lo kau ko fai ho ia kam ka lo fa masangi ko nga ka alo lai manga o por game plan le manga o ia coach ia e kim salo ile ia se swinga kele o le same player le o lo ke va kule ka alo ia le okay sa le ia e ko kele lo plus o luma fo ile o ako ile o ia le malo si o luma fo le ale fo ki kele la ko pu emisi ia e kele fo ia la ko e fo ia la ko kachi nga ta kele fo inga a fa inga ia le nato awa yo le sila tu langa le tu la meni le wo kele fo ikla ko ki play si ola ve le weekend ke ok pe ya la le wo out Rico Yoane e fo mai si ki play si ola ve mai talo no mo tuni Malo tau se ia tau whainga fo ia le aua au ki lane ma tūlanga ia walanga e mo ia i tū ia tātou te nau wa fo ia le i tūlanga meo nei au si tātou fo i tūlangi. O le aua Highlanders tātou mai nei tātou pre-season tia sa whai ma opening game so ngai friendly game so le o le aua len kako karangoa inga makua makau kia are fo la pei la tau e sere solo la ia i le tei. E pe a le wha maka competition la ka mwhai fo ia AWM combinations ka pira combinations me e over coach e fo ke le coach e ai e pe on me the end of the day results ngai me sai le coach e me sai fo kam ka pe on me a fengo fienga ko kilo e no ke mi a kalmo ku ia alo me fo yo kala play alo me il coach me ia pe o results sai fo e kan Ma lo fa tai ole le sita longa e matu tele fanga solo tu le na ole tau fainga le tato au le mona Pacifica e for si le fia le tato ko tu ole uanga lu va lu fo le tato sports Talanoa BluwaveTV ia me se fo ole au le mona Pacifica ia e tau faila fo una ina le to tele fo le maro le tu ia la ngola ngosua ma fa fo ilo la tau fai support ia tama fa na usi tato tu ana il talonga Toleafoa Aumua ele lua mata wile mane talo ole talo le woman malo le mona Pacific pe ole pe al tato fata tano foi mal faya onga o lo tamo faya ia kelingi malo ka usanga ni Michel ole la ma ia fole ole si tu la fo ole tau fainga lue fole fa kasi o fo wiki mo lenga ku pe ole vai tu la na ia ile tato mona Pacific malo fa tai tela fo la sau matau I tau mo fenga wa lua malo wa fata longa lua malolo which is ole mana ia ile ape foi amata ole sau tanga I night dis pe ila tato ki play stamba le huka le tato Manu Samoa sai ai tamo malolo mana ia foi nei so ambe se fole ole performance ale tato wa mona Pacific ile performance au ako nga mai ale ia pe ang no fe Aumua e kele nga luenga mga mi pe am fainga ke o I lungo I playoffs for I towards the end of competition ia e ole mangai kam faia ka ko au ia individually lava kulanga mai ai lumar front row o I back line it's still a lot of work to be done for kele foi ia fa kai foi le sunga el coach fa nga ia fa longo ia tana malo lava ia lo au sia lo malo o silia ku ka san kengi Iyo, lua malo ai o soa foi tatou malo lua na mtanga. Walanga o se ka ko amionga ye ka usanga ko nga ya. E mawa e malo wa iwa wale fia makai. Ia o mo. E mawa e o kasi wala uma le tournament. Ai fa tai o le ye ina e tatou malo e amatamea. Ma i fo tele tonunga. O le solo nga le mona e. O le atele ni au sia fo ile nau tai ngor sunga fia o. O le fatu langa la le mo vai so asau nei mo lo si la fia. O ele te tu mo tai tatou talonga. Le la fatu langa mai ia le tatu o le sila vaega pito ta wa tatu tele me ia tu I le la kapiliki o nisi o tūlanga la walunga wa ausia fo I le tau whainga mona Pacifica pe o le sauno le sunga whaia onga o le mawhaia le la tau na ta alo ia lava le varu sifuru minute o lo fatu mawina le malosi ma le tau fio finga o ni ai o lo manu malo walanga I pe a fua isi ka alonga ia na mawai atu lead mai ale mona nga le last 20 or 10 minutes wa to fa vai lava ia ko sai foi male au le discipline ma tula fa pena
Ai tasile na vaenga so lo fina ngalo fo ya bese fo ila Aumua ma Toleafoa. Congratulations le sunga fa ya o le mas fulu wa le o Talanoa. Ile Talanoa le na manu malo nei. Talu ona ia coaching mai tu langa fa supa la pi. Oh. Ta hotel le tulanga o fo ia le tanga ia falo. O se mese fo yo le no ta inga ina ia. O lunga pe ia le tula mai o le sosani le ia mo fana. Ia mese fo tulanga fa ya o ta hotel tulanga le wa ta wa Asiata. E pe ia ndatu fata noina fo ele tatu po kala me ia le talenga ia falo. Ia lo no to inga lava na. Ia tele ia la iti mese. Ai tau fai tele la to malo tau sanga ni. Ese ma tau sanga la. Ai va pena fo yo no umal valu sumi to ta alu. Malo fa tasila le tama sawa kele ka ko mona Pacific. Anga break mai ama tuor la kiki le tulo foi ia olona ulwa itaimi le wa taalo ai ile mona Pacifica le atari tonga le o le sunga ia Johnston taumo fola pio ko va ia entile mo ke mile pi e hoso mai ko ka va fu pekima mar pe o vai ole ia wa o sango inga foi o kamiki le taumo fola usa o va inka lo seven sakonga le kiki ala sa o le le mo le vango ia le mo skoa ka kongola ke le songa vango e ku mau e pe kongola ana ia tele ma ko fia ile wingi ka mai ai o isi foi kai mi wo kere ki ngo isi wingi au por pa ma o se lu I foi le iso stam Pacifica tam ta alu a kolo trope vala au tu lo ia fai au mai muito avango le ai le saulo foi ia fai long finga lo ese me ai que lo ka vai ko kamiki foi lenda ta o te foi mai la vale amio fa o nga vano ele ko mo mana ia o te fia tele le fesier kamale anga vali kamale le ia ele ia staba o statu tamo Christian le lifan ia au te lua ia tu langa fo iole ia ai tele a fo nai po na misi ma vai nga fa pena ia ai mana ia fo ia le anga vale sunga ia vidi ma tu le ale ha vidi le na ma lo kamale ia mai kuole se fulu bika I ku mai ole le nga le afro malai le nga vale mai le sunga ia ha vidi le polo o vale le eu le fa te tele le tato wa coach to fa longo ya male tawalunga le vaenga le mona o se tala fia fo eto fitu na yalo matam fana o tato under 20 mai sa malanga mai sa mo e o bawa va no e ta aloi ia ma develop ia la to skills matulanga fa pena ile moana Pacifica foi under 20 ne New Zealand o se tala fia ia mo le tatou foi under 20s matulanga fa pena ina yalo mafana ai mese foi o matua balanga lela o mo wai pengi scholarship foi ya o ya eta alo ma trainer fa ta pena foi mo tatou under 20 le fa ya I skokilangi I le tau onga tono le foi tausanga tatou me ia tu le kwiki ya tatou pe fa va tulanga o le NRL ia ta ilo isio au mata alonga walanga tato wolo le tamale ia tati fia isia au masane le Broncos ia mana tua ia manu malo fo ia ile Broncos ile Rapids ile fa ingor tos le vai sontia day lo super valu pangi fa ale ia le Sharks ia le Bulldogs la jo ia lo super 5 miliono talo ko vale Panthers mal Eagles tasile talo ko mata ina luas full miliono le Panthers ia ile se full mal valu ia ale au malo se Eagles tolo suma le lua Raiders manu malo le West Tigers e se full mal lua manu malo le Cowboys ile ai tasi ile la talo ko mata ina male Knights se mai le talo ngale wa Talanoa ina ai ia le ungore dei vayaso ta alonga le dei le Storm male au le Warriors o ke fai a ko le le ka ka le ri o e seri ko mo fai a pa au ri o au fere le ri o la ki ri e tau fa pe le ka mai kai mi fo yo fu pe ki ri tau che sila mai le io il tempo le wa ile sko buri buri anga le na to ile maro ya me pone ma ka o ki ai e ka ri mo fai re yung ri nga fai me ia o skia so me ko lengi ma wa ile fa pe ki o kupu ko e fa solo nga me o polo nga o me ai e alo lu pe ko li ma mika e ma lu nga ma fai ku la nga ka ki
e paule ta alonga e tele no va ai le skili le rugby fa Amerika. Ama foi le la ku te ko lo ai punga i rungar ka ai se sila mai la le joinga so le okay o foi le nga wore ko nga kari. O yo le. Ya le marui ai male tau fai ka le Warriors i o to malo ya le Melbourne Storm tolu se fulu ele lua se fulu maleono. Le si talo ko manta ina le vare si Eagles male Roosters. Lua se fulu male tasi le si Eagles mano i le Roosters superfa. Ja, maar le fa mo fa le lava le Dolphins. Ole le Dragons tolu se fulu male valu i le ai. Ole ungan lan tau to bai talo ale NRL. E se vai ngatirua fia fa so ile NRL tatu tele o tatu tau bon. Ne matau tia vole malo ole au le foule le afole le tu sul valu le ai le ale drag so sim kau ki ke foule kula i mai au le sau ni wa le wo ne tau sanga talu na fai mai lo fa tai ole tasi mata upula walunga mai le unga yole ne wiki ena o tapisa ile fa salanga o sialo fo le tatu o no fo le Spencer le new le o tu ile valu vai so ele ma fai valu talonga ele fai ona talo ona ole incident foi le mal ta upul tupu mai se tala na yala foi le e si tamba foi le talo le au le Broncos ai orkanga kamuala le aporiki de go ya le Trump Mitchell o tangata le na matua tele yolonga kapisa ma fai mai ele lava le valu ka alonga le fa sala ia tangata fa nga ina winga fa races foi le pe fa longa lan a le la fa ma kwa mai ai la tu talonga le na malolo nei talonga ma le Broncos ai no fa Talanoa ma ula le so ola live television fo ngale podcast fo le ai pe fa li malinga la lo vale fa ngale upu fo le ya ele va tu no le tatu proclame o si fa nga fo le tau tala ile to inga tangata ola so lua fina ngalo fa tama ta alo ye to inga tu la nga ngana ma fa nga fo nga nai lungo media e ke au ia kong vun ka kal ngoi film so fo mu ya le film fo ya TV tu ya ka boy ngo o mei e ke au ke vai e personal ngo o kami ki le o fo yo literal le yo fo yo le ni ka lo penso sa o kai mi ma ka lo penso malapi e pingi al new ya pe o ese le personal lengo ya no me kupu ye ma ngo nga fa ngo ku nga comments fa penge me yo wa pe me nga pe o ngo la kala personal wo ese me lo ma fo yo la live interview ya la lo vale mai nga ku la ngo me fa penga ni ku Aumua e moni le Toleafoa ele tau an tupu e tulanga ya me se lava ya pe yo ngala ye ne ya palangi ma isibu ya tunu wa ya o tatou alu fanda ya e tau lava fa tete ya wa ang fa pe vola se sa mo po se tonga le pala vale ya ole vo ga ku me fo lunga le sa mala mai fo ai ya o ya tatou alu fanda un fa tete tulanga ne ya pola la fo ile fata noino o e mo sautala fai i so se no fo fa tele la ile na olunga fo mala talo e fa tete la o lo ye la ma tele tangata e mo ya la vo al market fo ngi ke ya wa ile lo ye fa sa ulunga pe o tulanga na fa tete le tatou ma lo fa tai o le si vai nga tau runga tole tau por club le va ko le fiafi o le utu va ya tole o to ma mauni va ya so na fa tau no ina le mo le time mo moa ia se fa mana tunga fa ilonga fo le ta o fa ilonga ina o le Pacifica Rugby Hall of Fame mo le time mo lo time lenta te va ya tula ya o le acknowledging po le fa fitai ai le o ya o to fo yo tama fa nau tama tuai ma tu o le talonga po to manu fo yo le talonga pof ila to o fa ilangi fo longa ma ila to lo soi fo pia ise sauninga fo le fa fitai ai lo la to fo I to tua le la te va ya tu pe yo le taula mo ma ya ile sunga lauli Michael Jones ma le la to fo committee ya ole la wa au mai lunga follow e tele lunga share social media ya le fo nga Aumua ma lau afionga Toleafoa nesi o suyo le tatou au fo ipo tama fa na le tamari le tatou tu la kapia o fia male sunga le pari tele pira fats fatia lofa o fa ilangi fo longa ya ole fo ile swafa ole sunga ia Brian Williams yeah ya le kata fo ileo le sugar coach le tatou te to fito Manu Samoa
Ia, o fata muri anga tele, Brian Lima. Ia, mi se vile tua fini a se yuli si o, whamausili. Ia, kapteni foi awole. Ia, Blackfern New Zealand. O le fo ia kama joina, waisale se revi. Ia, ergata fo ila ilera sunga ya George Smith. Smith pos mifle lilia. Smith fa. Le sa kapiteni fo i nisi o tu sanga le awul wala pisi ergata ilea. The great late John Alum. Ia, manisi o la so lo fina ngalo i tamu lunga i fo ilea poro kalame po lea sauninga o tapere pena moni nai vai aso i nei mo le taimi mua. Ia, tau o telefon, whaftai fo i se Michael Jones, mo le whiunga sāwai, mo le nato fo i tāpenanga. Ia, o se tau fo le mo tānta Pacifica, a whapea fo whaina whai atunu i whafo. Ia, le fo ua matame fo i Pacifica. Ia, ina ia whatau ina fo ni wha i lo fo i au onanga fo i matau tua fo i. Ia, tele alo ma tamu whanau Pacifica so i, a mese lama lakapi, ua peo lakapi leo lo o fasino anga ia fa mo le a tap leo le a sauni tune ia tau tele Toleafoa so mana ia fofo ia o fama ike mele ia ke ia ilo vai fo ia i lisio kanga kai la famu ia inga ia ke ia pio le misi i makoto ia ia kal kongo ia kongo fenka nga fa pe ngo lai ko kongo le lau fo ia fa filinga me ia kawanga ngol me momo nga kawanga i ko kongo ia ni sa vai la uri kongo le mele ele kawanga misi kongo i e mul mai umal kelo ko ka ia pio yo la fa in park pio you know o le hometown nga ko i e moni lea ina ne te ua siringi ai fo to tele la tunu uva pe fa fe isi te ita mo isi tanga to alum fa na la tunu isi talong a pe mo tawina na la pia le o ina e mino mala it's a Pacifica Rugby Hall of Fame ele o se sports lau tele le lo na tulanga o tele na ole la kapila vaia lo winga ole fo esa fa ia tu isi to manu le talonga e ai ona ole mai tau atu pe o se mea amata o se mea foi le fato amata wala ngale tu vai atu it's for the first time wa amaka ile ka ko ru ia fa fengo fia le Hall of Fame la Pacifica e wal ta wola e u fango ta John Welo i fo ia tu valea ia ila tu lo fo ia o lo committee ia e ona mo se tau ia warongo so se mea amata ia e te tauana ia swafa la walunga fo ia la tu te moa a wina ai moni lau sau noanga Andy pono fo Toleafoa ele kaunga misi le swafa la uli Michael Jones tu salava po o ia lea nei ko kongo o ke na singa le committee lea matula fa pena ele ka wanga misi a pipi ile statue ko inga o mau iden ora mela le pi e ngon media Eden Park sorry Eden Park ia ai o le te vai tu fo yo le ai filo mai disi fo yo tama fa na uta longa sunga tesi sa polu le te vai tu foi era ta foi le CEO o le South Seas le fionga de Manu sa silau i oi ia era ta foi le se o la oficiria di ku valea le fisiria lua fionga o ai sa o le suafa matai o eroni sa vea tama a o ai ia langa le ko ke fa rongo le tita wina ia sa vai e se la uli sa vea sa vai mota okay so sa vea tama o eroni a o sa vai ia la uli ele o sa vea le ka wa ke le fa mani no le vaenga le la e fo isi ka ke fa rongo ko fe vea ia swafa le la o mani no ma fo le vaenga ia congratulations mo fo sia no le tato sports Talanoa ka ko ke mingo ai fo i o fa Talanoa ia to fo ia te lo te mo le nei o la amaka mai o le siva he ngore round 2 o le por kala me ke lo o lua fionga le la to no le o le tato walanga a fa solo mai a Samoa ia ele me fa inga misi fo o sua fa tulanga o ila to na tau sa saina ia le ngasu o le tayau ia sa nga fa u lo fionga le to fo so van Ie, tamaro atu fa Samoa, ko sai fa fonga mai ka ko kala masangi sports no ni fiafi I fa ka kangoinga foi o ia pe ka walunga o ngime uma ia pe o Hall of Fame la ka Pacifica ia me se fa ko fa mai senga
tua foi o malo le fionga ia se yuli ya popo e famisele tua le il wala o pa ia le tua ku sai foi o le tamari ma na o nga fitsa fai samo Malo whaftai Aumua. Ia, mole atu ia whamasenga mano whaanga fo i le whatua ia sua ma Juliet Wawok ma le no whaalo. Ia ono tuua le malo ma le mafutanga fo i ma le tamaa le ainga. Ia, le fionga ia se uri. Ia, ele ngalo lau tautua, ele ngalo fo ia lau sao o tele fo ia somato manuia fo. Ia, umaua fo i lau tautua mula o nanga. Ia, alufatu mo le ainga. Ya me se foi monia ia to sauninga tama. O proklame la sports saldo ne vanga via fi fa te jele sa mo lo mai monga like love and share tanto proklame tu le tau mai vers fo fa popo fa besenga ya a le two legend o le talonga la kapi ya mo le ainga o le Warwick family ya i lau fionga le attorney general lau fionga i le topepe po lau to fa vai malai me se foi tina lo to fa fo mo pa io ainga